ni udutsiko tw'ibanga cyangwa se amagurupe ahishwe arimo ibikomerezwa byinshi kuri ino si. Ese ayo matsiko cyangwa se utwo dutsiko tw'ibanga dukorera he? Dukora ute? Ese ni tungahe? Muhaye ikaze mu kiganiro. Ni ibyahishwe ku isi. Televiziyo nta yindi ni Abarashi TV Rwanda. Mushishikariza gukora subscribe niba utarayikora, ugakanda no ku nzogera kugira ngo ujye ubona byinshi tubagezaho kandi byiza. Uwo mwumva kuri mikoro ni Sungura. Ikinyamakuru Elite Day cyakoze urutonde tw'utu dutsiko tw'ibanga tuhishwe ndetse tutazwi, maze Illuminati iza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga Ordo Templi Orientis. Ku mwanya wa 9 turahasanga Bilderberg Group. Iyi yo igizwe n'abantu bakomeye bo mu bwami bwa Espagne ndetse n'ibikomerezwa bikomeye cyane b'abanyemari ku isi, ariko iyo usanga nta muyobozi urimo w'igikomerezwa. Ku mwanya wa 8 turahasanga Knight Templi. Iyo ni abakristo bishyize hamwe maze bakora rino tsinda. Ku mwanya wa 7 haza The Order of the Golden Dawn. Ku mwanya wa 6 haza Black Hands. Iyo yashinzwe mu mwaka w'1912 ishingirwa muri Serbia. Iyo yaje kurwanya icyitwa Matsibihugu ndetse n'igisa nabyo. Ku mwanya wa 5 haza The Hashashin. Iyo yashinzwe mu kinyejana cya 13 ishingwa n'abayisilamu b'abashiya bashaka gushyiraho leta z'abashiya. Ku mwanya wa 4 turahasanga The Knight of the Golden Circle. Iyo yashinzwe n'abantu mu myaka ya za 800 yashakaga kwigarura Mexique ikomekwa kuri Amerika. The Order of the Skull and Bones. Iyo yashinzwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza muri Amerika ishingwa mu mwaka w'1832. Ababo biyise abavandimwe b'urupfu, The Brotherhood of Death. Iyo byavuzwe kenshi kikorana n'ikigo gishinzwe ubutasi gikomeye muri Amerika, CIA, ariko abayobozi bacyo bakabihakana. Freemason. Iyo bivuga ko ikora mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane ku isi. Illuminati. Illuminati niza ku mwanya wa mbere. Noneho munyemerere tugaruke kuri Illuminati ho gato. Ne Illuminati cyangwa se Illuminatus mu Kilatini cyangwa se abamurikiwe mu Kinyarwanda. Bivugwa ko mbere Illuminati yakoraga igakora ibikorwa byiza, ariko nyuma y'imyaka 9 yaje mu yindi sura cyangwa se Illuminati igezweho ndetse ivuguruye. Mu gitabo cya Robert Anthony cyangwa se muri filimi y'imbarankuru ya Angel and Demon, bivugwa ko Illuminati mbere y'imyaka 9 yakoraga kandi igakora ibikorwa byiza, ariko kubera ibikorwa biri gukorwa muri kino gihe bibi byinshi byitirirwa Illuminati. Ese koko Illuminati mbere yakoraga neza? Bivugwa ko muri iyi myaka Illuminati nta kindi igamije no gushyiraho ifaranga rimwe ndetse ku isi hakavuga ururimi rumwe, ndetse igateza intambara ndetse n'imidugararo.
ese niba bivugwa ko mbere Illuminati yakoraga neza hakaba harabagaho intambara, ubwo yakoraga neza? Ibindi kuri Illuminati tuzabigaruka mu biganiro byacu by'ubutaha. Mwakoze kunteza amatwi, mwari kumwe na Sungura. Turabashimiye, tubibutsa gukora subscribe ku Barashi TV Rwanda.